Wa moku nge basa su na ula mai papa. Wai mo foi rupe sa fa level va ke wa fa ko moyo ainga wa. Sa winga fa le ainga sa aro foi ni ainga ngulu. Ya leo mai apu le mai. Al make bla. Oi ngulua.
Ya, no koe baia. Leo kumalo kalu la faiba pon ka mo poli. Fatulima fatalofa koe paia la fio sa vea wasa poko poko. Ata ngane mambalo ai ngulua. Iku kele me ku kaulangi paolo mngafa sililan pulau. Mengaku le so la kaoko ia paia ulangi melangi. Sekai me luma on fikalai leo se o kofia. Awal lang ya. Ang mengaku ya le ayo la kaoko ia. Kang maleo mulfosi suela ilo salbalas kaoko sa kaol kuku sa wala malo. Malo kumao mo kumoy au Fatulegae'e kaoko. Liu marsinga ngay kuat bai. Malay la wifin farsao malfal mabay bay fa kuyer mo. Ya la fa kalolo iya iya. Ya mabako janganga skel Ielome. Ya ofikalai se kasi ka mayo ka mo fa mo le so. Ya bay fa la kumu poko sa mo fa nga ya fa kalolo iya. Well menatu ya la kakwalo polisi bae mulbuli leo sa wino mulbuli kuiga. Ya wala fio mayo os kaulama fio ya pakele fio kia kongo ba os kaulama. Ya la mapena kuwa kwai alo fai wa warfa moi ya maguya ra kusomima. Ole tua fo e ona le pamaka na whananga uma. Ole na te whamaka na whana mai a te tātou i lo tātou pōpō ngā malama. Le tātou mawhaia o na whamaka na whanai. Ati ai tātou o mau i se tasi lava pōpō ngā. I le whamaka na whananga o whamaka na whanai nai tātou e le tua. I ria le tamaro tātou o ria Iesu Keriso. O te sausawina o le tino maliu o Ielome, Fatulegae'e, i le vaisā. Whamanatu ai i lona pātisonga o whai mai le apostolo Paulo o i tātou nei uma na pātisoina i a Keriso Iesu. Na pātisoina i tātou i lona maliu. O te tānu whātasi ai tātou mai i le pātisonga i lona maliu. Le tātou sāwamari le ola toi fuataina. Pe on toi whātuina mai o Keriso na i e waoti i le mamalu o le tamā. Wa whai o whātasia i tātou, whātusa i lona maliu, whātea po i tātou i lona toi tu mai.
Ole atu tala e le li ante i la dole fai toa o parataiso. Na le ala tu tu e fo atu la tu wainga o le mea lea e iai le oti ai na o le kia tu mau. Il sua for tu ma le alo ma le ma o ia. Ke fatasi le li ma o tau. Ai mai o le tua o nga se toa ai o la pule. O tutai nube lei i folaunga ale tama o se uso ia Ielome Fatulegae'e. O taimi whapelei e tau manga i foai o tātou whātutua sa o maioti. Ai pita i le whai am tu la foina i tātou o le tua. O le tātou whātutua o le tātou taitununga. A te lepe Iesu whai toa o tu mamau. Ai toi tu le ola e whaavavau. O le tātou whamoe moe fo i lea mo le toi tu. E tātou toi tu whatasi maia. E mo moana whataru whatu le poia maurunga o le tātou aima ni nei tai au. Whataru whatu, na o keunga whantele Tuia, keunga te apono, keunga Fatua. E a maise fo i o tātou sa mo o poto le nei tai au e mori mawina. Toi sauninga o le tama na Ielome Fatulegae'e. Whatalo whatu ai o ia iainga. Wo mai masani o paolo mangafa i tu tele i tu talangi. Ia e malu ai ta manei. Ia e ponga lea, ia tātou ave i le tua. I tātou lava ia o tangata e vai maa sala. Tātou te se. O tatonu fo i sa iei se mani vai ma Ielome le pāma le tua. Te milane nei tātou to ele. Ma mala au le tua e lan whamanga longa e whamamai tātou ai meise o le tamanei ia matafi mala ai lana whainga malanga. Ia tātou a leo le pāma le tua a mai lana whamanga longa e whamamai i tātou uma. Oh
mai a te tātou le tua le ona le mana uma, pa mangalo mai tātou masana, ma vātu tātou le ola e whāwawau. Amen. Ia tātou te tātou. Le tua ma naero mātou te mātou te whātua tua ma losi o lo walu, na maliu ma toi tua i le ola. Mātou te talo mo mātou uso ia Ielome Fatulegae'e. Mo hoti o ia ia keriso. E toi tua ia e aso matama e awai mamaru keriso. Ole tua. Leo soifua mapule patasi maoe mana ngāma ia. Ole tua e to tasi mo whāwawau lavau. Amen. Fulana, le afion pa ia le tua, e maua mai le tusi e tane. O le matua. O i lato umau e o tusia. Mona pōko ia, e tula iai, me kae. O le alisini. O le na tulai, ono tongata o le umu. E o mai ko ia sovali. Ele ai sona tu sta tabu na pa tu puno o ia e la bato o na po ia e la ve ina ai o tangata o la tu uma o e mo tu sia e tu e to sele fo i o e mo moi le fue o le ele la tu ti ala mai o isi ile ola e fa va a oisi, i le whaalumaina, ma li insia e whaavavau. O e popoto foi, e whepulati la tau whakei o le pula o le lani. O i la tau foi, ua whaaliliu ai tangata e tō tēne. Ia ni o tonu, e pei, o petu i la tau e whaavavau lava. O le upu a le li. Yes, Lord, prophesy.
matua. Wai se na te whaatea e se ina mai I tātou I le alofa o ke rite. Whaakuponga o te whora kolaina. O le nei, se asa tātou upu I nei mea. A whai wa au mai tātou le atua. Wai se whaasangata mai a tātou. O ia lava, sana le whaasawina no na lava alu. Awa tuina mai o ia o na o tātou malawa. E le fōa I fō mai ea e ia te tātou mea uma. Whaasasi mai ia e se a. O ai se na te mōria le au whiriwhiria le atua. O le atua o le tawangu tonwina mai. O ai se na te whaasalaina mai. O ke riso o ia na maliu. A wato I tu mai lava o ia. O lo e le tu tau fo'i o le atua. O lo o whautua fo'i o ia o le tātou. O ai se na te whaatea e se ina mai I tātou I le alofa o ke riso. O le puapua ngā ea. Po le atua tu vale. Po le tāua. Po le onge. Po le lavlava. Po le pangatia. Po le pelu. A ua tātou manu māloa ia I nei mea umalawa. Ona o ia walo pamai a te tātou. A wawa o mauti noa. E le mawhaia e le oti. Po o le ola. Po le angelu. Po o alii. Po o e manolosi. Po o mea I nei o na po. Po o mea atari. Po le mawalunga. Po le loloto. Po se tasi lava mea na whaia. E le mawhai e ia mea o na whaate e se ina mai I tātou. I le alofa o le atua. Olo ia ke riso I e sulo tātou wali. O le upu a le ali.
O le ne fo i le finangalo le tama o le ua au ina maya. Ia le mai mau. Mama mau rawa se tasi. Wa ia fo ina mai ia te au. A ia o toe fatuina o ia i le aso ngā taama. O le ne fo i le finangalo o le ua au ina maya au. Ia maua le ola e whāwawau. E i lato uma o e wa aida talihi. Ma whātua ia te iau. O te toe whātuina fo i lato i le aso ngā taama. O le tala le leia le ali. Foi mai le moana ngana e masani ai. E le mawhai ona e avatua i se isi se mea e le o i ate oi. You cannot give to anyone when you don't have anything to give. Se ia mata mua la, se fai le tātou tau wala auma. Let us begin by having to go through a roll call, and that should bring you some ideas of what I meant by saying that I cannot give you what I don't have. And if it does fit into my role as a priest, then it should also fit very well into your roles as husband and wives, as members of the family, siblings and relatives and all. But let us begin by having a roll call. I will begin from these two families, the Kilika family and the Noah family. Okay, so let's begin, because today Fatulegae'e is the one that we concentrate on. Okay, let me begin. I will begin from those that I remember. The names, the elders. Now, this is the time that we should acknowledge what you have. Oh, wow. O Kika, o Beato, o Lok, Pesamino, o Juliana, o Kiuli, o Yesus wangalo ya ta o la matua. Imeleta, there you go. Yeah. These are the elders in the family now. Yeah. Kiuma, very cute. Present. Yeah, ang sila dapat Kiuma kung mo ikaw nileya o wala ito mo. Yo le karu. Osio. Lona rua. O auto whanau ia wala o tua I moa I o te manatua. Whanau au mai Ielome lenga mātu ngā lue.
O Ielome, Jerome. My Lord. Jeremy, yeah. Those two guys. Ese si wangalo ya dia. Le osio la kali osio. Osio, fala osio. Oi. Ya, ina. Pages. Fala osio. Osio, Persio. O Francisi. É Francis. Alex. Yeah. Don't hide your face, man. I like to see how physical changed you are. Oi, yeah. Anyway, a foi o início o levo ngalo ya o le mamau lo wanu leo te manatua o le whana o kirika o sa o kio ia o selama asiano o filo o ia a foi o pinga Frisco Pois Nicolau ia alanga lele oe me Nicolau. But anyway, o whana o kika. O Silia. See how physical change you are? Pepe. There you go. Pepe. You have outgrown me. But anyway, this is how far I can go back to these years that we have worked together. And if there are so many other years, then there should be a line to cross, because now and today I am standing here and I am giving you something that you have given me. I miss you all, Ielome. E lema whai o na e amatua I se isi se mea e leo ia te oe. Aisa, nanga e isi teimi tātou te pāiea, e isi teimi tātou te musua. There are other times we don't want to do anything, but it's just human weakness. But when we look at the consecration and also the joy that we get from what we do and we give, then there is always the sense of joy, and that joy brings the presence of God. That's what I remember today. That's what Ielome gave me. And that's why I'm here today, to give it back to you guys. Because we have worked all along these many years to make sure that something is established. And how established you are now. Because I can see that you are growing in number. Wa tupu maola, halo mawhanau anoa. E whapena fui, I le tina ia lika masiana whanau tulo. O silo matua o Susana leo te manatua fo, leo so kirika. Ma nisi tangata mātutua o te tue mi. Ai wanga no o whaaso atu loku le ma whai o ngai a matua se isi se mea I leo I atu oe. Ona o te nau. I auani o tātou me pese I le pese lea. Mākou ke le iloanga pa ke le. Ka oea mākou te iloa. Try to wipe that out. Maranga lewa pese e pa ke le. O pese I pa ke le pese lea. O ke le iloanga lako. They try to look. How would you do that? By being part of it. That's what I did with you guys. I journeyed with you. I came to your homes. I have eaten with you in your tables. And I have sweat with you by having to make sure your children are brought up.
in a way that really makes you happy and joyful. It's sad that Sio and his children and you guys have worked so hard in making sure your children and grandchildren are raised up in an environment where there is love and where there is that love for God. Because from God we came, and from God we go back. Nana lea whai mai ai whai tau mōmōri ki Sultani e. E lea ia sisi mea na whaaua i ai lea tua mana na ngā ruenga. O le ngā ruenga mo le maurunga o le tangata. O le ngā ruenga mo le whaamanuianga o le tangata. So there is nothing else we can do but to concentrate on making sure that the life of God is expressed in our ways of living, so that we may rejoice and said with Paul that nothing else stopped Jesus from loving us. And as people of faith, we are expected to return that love. And that love means a lot. And in that gospel, Jesus speaks about those who sees it from a different point of view. But all in all, o le manuia, ma le mata mo fie o tātou. E ana lea, e ti ngāle mo tui se au, o te whaamanu rua. Ua whaia le whiringalo le tua, o le aiso whiringalo po se roto le ai. E whai, a inga ngā rua, e le ai asisi le whai o se mua le whiringalo le tua. Asia, nā ngā oe mao, o mea whai ngā ruenga le tua turo, o i tātou o lima mawai, tātou te whafo i atu i ate ia, le ngā ruenga o le fuawha o le rangi lona mata mo fie, ina ia o tātou manu ia. Ia ua alusto ina Ielome a lena ta aro le toa, le toa Samoa. O lea o fau te iloe, tō tēne a tātou, kāro ngā fau tātou uma tātou te oe, e pati whātasi, a ngā o fusia Samoa, i le mea le ua whai a ia aro ma whanau o Samoa, e le ma whai o na e apatua se mea i seisi, pe a whai e roi atu, a tanga i ai le whinau ni aro Samoa. Ua aru mai ai a i tātou, le tanga le nei e fia. Tātou tue whafo i atu la i ai. E hala i ngā ruenga o tātou whaia. E whaelo ai no tātou tu whatasi. That's what it is, to live life to the full. With Jesus we journey together. With Jesus we return to the Lord. And with Jesus we abide with one another. This is our prayer. So please do not be saddened because Fatulegae'e and Ielome passes on. Because we are reminded that if death is inevitable in everyone's life, then we should rejoice because we see and find out that this is where we are all invited and look forward to celebrate one another who will take on the legacy of our family. O te tananoa tuai le tāua o ngā ruenga whai. Tāua le o ngai le tua, o vai atu i a Cherry Lima. O le o li ia ngā mātou ngā rua. O mātua e o i a Siria mo te tēma. O vai atu lai aria ni mai features i aso laiti. A o mātua o nātou. Nana lea, let us learn from one another and appreciate one another. And thank God for the gifts of others so that we may rejoice what we have and continue to build on top of that in order to have a free and beautiful life as God has planned for you, for me, and for all. Amen? Amen. God is good. All the time. Because we are expressions of that goodness. Believe it or not, we are.
tanto lai ni mori tanto tanto sana tele para ma para era ona para no longo la upu sulfu sala moina la ona upu marie alomo tanga pe manto eso manto di wame moriato manto momo ono tanto longo la file lo come le salia mai ma le lotte mala di tanto tanto. Ole papa ti songa Ielome whawhai dai lau ai whao. Ia whao whale nā atu ia I whaatasi mono o ngā whaia. Ole tatou o lenga lea I lea. Tō tele nisi o wōma mai, ma nisi o a inga whaamotusia ina māwhatanga. Ono malango ni maniu ma le osi. Ono o lātou whaatari a wanoa pēr pos no whoanga mau I le ola I whaakawau. O le tātou o lenga lea I lea. Tō tele he o mali liu I whaaru lave o te tupu whaakosei. O taua, ma le onge tele o asu. So soani lau mana ma pui pui ia I lātou. O lo sawaina o loa fio ma lo pinangano. Tai mai I lātou I lo mālo e whaakawau. Lātou te maua ai le while mo. O lātou o lenga lea I lea. Moe o tali tonu I le atua I moe ma le atua. Maua le ola fau, malo longa fau. Whaapelo na while mo I susulu I whaatuatua. O lātou o lenga lea I lea. Mo a inga ma wole te maa I a Ielome. Sa ili whananga o le anganga pa ia whaamalo ina ai tātou mai a tātou ti ngā ma whaatea se ina ai. Te pōki sā ma le loto ma sarosalo I tepe o pōkua ngā. O lā tātou o lenga lea I lea. O tātou poto nei ne whaatotua. Ma tātou talo mo le tamā I a Ielome I a whaamalosi pēr le lātou whaamoe I le atua. O wā o le aunga tonu lea o loo tātou tūli matai ai, se ia toi a whia mai lona alo. O le tātou o lenga lea I lea rik. E tu ai mātu ta māwi nāu e whaamufonga ka sanga o aiva. A mātu potu ai ne anso e mori toi saunima o ta mai a Ielome. Talo lau fio e familie mātu taitu pas. Ia whapea na tu whatasi talo ma talo lilo le whai na mātu whale oina. Whatasi ma le hautu talo na mātu tina whai e. Te oro whale sina le tina la na rofa o e mātu ola. O mātu kia, o mātu whamai oesi o rofa. O la māti a e o mātu na hansa e. O mātu sa nisi mai o e ni nuku whanau. E ni mātu whautu ai o whatu mai a ki mātu o whau. A mai fule ni tāte e ni whanau I sūtu ni o mawa. O e mai a ta pono e ni a ta maro e na unu. Tātu wole o walawa ono Jesu Keriso o tātu wole. Amen.
ia tani lea na tauranga maloro tau e le tua le tamai ona na manua. Ia ni ka ana i rima o i ina mai mahu o swafa. E ama kono tātou ni o tāli te pai ato uma. Le lia e talia mea lofo o mātou mori atu mo le whaoratanga i Ielome. Ia finangaro lofa o Keriso i le whamasino ina o mātou huso. O wasa whatu tua ia i a Keriso o na li malona whaola. Ra mātou lenga le nei no Keriso lo mātou li i. Amen. Ia patasi le ima o tō. Ia patasi ko ia mana. Ina sia ia o tō loto. Kami sakaria. Wama tomi le avi. Ia tato pafeta. Ilerilo tato uatua. Eloi, awasata ulea. Tama letu soi fufana vai, maior marasi umala. O se midem tan payai momato, ia le paveta iatu iate oi. Tuia Yesu ke visoro mato wari. O iele totu mai le oti le tawhaiata. O lo mato wha moe moe i le totu. O le whanau nao le oti le tupu mai ai le wholapulama whiwhia. O le ola whamawa. Le ali ie molo nu whatu tua le ola usuia. E le I whau maina. A oti le tino lo mato no fuanga whalalo nei. Mātou te mawale no whaanga, whaanga maui le langi. Maurele le mātou te awhatasi mangeru mai le langi. E rivi atu I lau mamali. A mātou a wai atu pese mai tu mauro no vina. No maere tama tama tamo ye leipu e to vantu ye ya to el pa ta ye inga o tu antu leipu no na so o pa te antu
ina afutanga fia o tō uma ma pe inu ma iai. O le ipu le rei o lo toto le whenai na fōu ma le whāwawau. O le a whamali ina ia mo o tō tana tō uma ia i whamangari na ia msala. Tuku whaia le ni saunima le whamani tū mawa. Un misterio le fatto tua. Whakta yaki ate oe no ero ia I mātou e Tuia uruma ma au nāti ate oe. Peso sali mai a mātou uma e o mātou whaama e le tino ma le tōtu keriso. Ni whantasta sia mātou le mātanga e tasi e le māma pa ia. Ie mana tua lau e kāre sia I le lawalangi atoa. Me ia mātou ola I le ropa whakasi ma le tamāpo ia o whalansisi I lo mātou ake o se comes o lo nego foto fatasi ma le tua I sa no I mana tua Ielome Fatulegae'e e leo e pato kia na I le Iolanga I le pako tisonga no tia ia fatasi ma ke viso ia fate po ia na matoki o ia I lo na toi tua I mana tua matua o uso tua whawhine o ainga uma mau. O fo iantu no latu manu ronga ma le whāmai moe I toi tua. Ia e taria I latu whātasi mai latu uma I le mana malama o lau tino. Ia o whamai a te matu malama I ni e matu o ngā matu jau mai whātasi. I le ora whāpawangu maria le tina tāu o le atua. Whāpea ma apostolu po ia ma le au pa iau nao. Oe na whāti noina no whingano I tūpuranga uma. Mātou te whiangi I whāle ne whātasi mai nātou I lau whio e a lātu no whalo o Iesu Keriso. Le tua mama nai ano ia whātasi mai anai ate ia. I le mafutanga ma le anganga pā ia. Pore ina maru ato wai la wawhio. I le whāwalau. Talo fantastic, talo. Now, my time to
mai langa uma. Mātou le atu, alo whangia mo whai mai le file mui mātou waso, mai le soso ani mai alo alofa muti vale. Sa loto tu mawai mātou le ana sala, ma maluai mai atu malunga uma. A mātou whātou tari man whanua moi manuia, mo le fio mai o mātou whaolo Iesu Keriso. Malo famia po ya tia le file mu man tanto lo malo le we tu fuai pule le fa mau lava amen e tu ma pe ya tu malava le file mu le da to go for nei fa no le file mu
Mike. Alright, so before we actually get all the grandkids up here, and okay. Alright, so I got a eulogy that I actually want to announce, actually present to you guys. So my mom's going to actually say her part of the eulogy, just a little bit of it, then I'm going to end it off with what I have put together. So. En as wat op wat toe die ramat ina o te mala ina I would not would find out o Ielome za mafatasi mai de tasia fe se la fitfa fitol sa mafaipo de tasia fe se la fitol sa mama sani mai o na venga sa ba venga venga fatasi ai they will make a hotel. Yeah, fitufalia, fatino dia ma felo iga matimala ai no fas afa tawa yo matua molona ai nga mai famatua pa peon on matua sa mlanga mai polu ma fa do ponga sa fai fata ai ma faina ai nga ya fa puatu la tsandoanga ya na to sila fio ma fa na o to malu so luo fa o maliu maulu matu faida oi faina mlanga dia tali ila titi ya chasi ya to to o ma faina ole lo ye ya oli mama tanga matama la ina o stama anga malu o stama ele chautala la vaia ya faita la matua ina Seba na nga ufalu wako waikai kia ufie faisa kala. Afai maile mama. Ifeni faisa kala ikanwanga kuwai. Kapena. Uska maa nga lufa. Uska maa lufa.
Kama fo i ki whakasi mlo ainga i kei mi uma. A mise lawa whakasi ngā mako ainga a o mā mofo ngā mero mai e nei mai whanau mai sianu. O te maana inga peosang me whiwhia whiroa i o kuangangi. Ia au loto au sa inga mai taru. E o loi wikian o o sa mama o wala au na koe mai. Wala au i o kuangangi mai whaikako ngai. Wala au ia i bianga mai whaikako ngai. O whai aku. E le ai e fwoi ke mai wala au kuangangi mai wawa ai e makamaka fuparo lau au le ka arongi. Isi ngā mea mga wako i mai se whikau i aku i ana ko au. Ia, o ke mōne aku whawkai, ai a ngaka mai i o langa lea ka ko whakasina ka. Ai mōne aku lau whawkai i uso tua ngāti sa whai mana mai i Usila i Australia, lea le mano le ainga mai whangai tua, e mise fo i a inga umolo. Lo tamāma lo tinga mai i Tuia, manua, whapea Amerika, a wain Samoa, ia le atele Kanoanga, mai o ngā o kako ea ka koe anu teimi, ia whaftai, e mandia tātou wasu. All right, Father, forgive me, so I'm going to kind of breeze through this. I know we're going against time, so. So this eulogy I actually put together 3 days after my dad passed away. I kind of worked hard at it. It's pretty much something that as I was writing this at my job in my office, you know, it's kind of reminding me of him, all the hardship he went through and what life he had dealt with. It's called Father. A father has a major impact on his family, and our father was no exception. Dads usually give tough love, which comes from the many lessons that he has to learn for himself. His life was challenging, but he channeled that with kindness and laughter. He loved his children and his grandchildren that brought him pride. Our mother, Cecilia Fatulegae'e, his wife, his best friend, and most importantly, his soulmate, and has shared many of his best moments throughout their 48 years being together. Her strength and resilience to support and share him with everyone, which is you guys, that he has impacted is commendable, and I'm sure that he was confronted in knowing that his best friend, which is my mom, was by his side until the very end. Dad has left the physically, but will always be with us. He has left a legacy of 8 kids, 2 deceased, my brother Jesse and my sister Sina, 28 grandchildren, 1 deceased, 10 great-grandkids, and many nieces and nephews and extended family that we all love and cherish. I am grateful to see each and every one of you guys who travel from afar and from near, miles to honor such a great man in front of us, my dad. Thank each and one of you guys for supporting our mother, especially at this difficult time. Extend her love to each other during this time as we celebrate the life of our father, Ielome Fatulegae'e. Remember to focus on moments that you shared with him, that you made him smile, encourage you. Last but least, I have found a scripture. You guys see, you guys' program, there's a scripture that I put together, I found that kind of fit him. It's called The Lost Sheep. Luke 15:1-7. Jesus said that a man owned 100 sheep, but one day, while away from home, one of the sheep was lost. He secured that 99 sheep and went in search for that lost single sheep. He carried the lost sheep gently back to 99 of the sheep. So what that tells me is, this is the 100 sheep right here. He went back home to his father, our beloved God, that whom all we serve. So thank you guys. Thank you on both sides of my family. My dad's side of the family and my mom's side of the family
Thank you for all your hard work you've done to put this together. Thank you, Father. Thank you for blessing our day. Thank you for bringing, talking on behalf of our Father. Thank you, guys. Thank you, everyone. You say one more thing to get the kids, and we end our day. Come on. No? Mom, you want it? You want the kids? No? Okay. That's it, Father. Thank you. Aure tu ua te saunga ti tanto mo I whama mai ma uso ia Ielome Fatulegae'e o maliu. Pai roa toi tanto ropa ia te ia te whama whakana I po tanto o whama wau. Whama rosi ai whama moe ma mautino toi whakasi tanto ia ropa te iso man malo ua toi laro i reo ti e whama wau. Le ie o moringi lo toto mo mato uso o maliu ia Ielome Fatulegae'e ia te leo ia le numa le ri man tuo po ia te o le fuefu le flefu mato te o mutio mato waso te o fumo le vao le ie ia manatua o te o le fuefu ma le flefu mato te o mutio mato waso te o fumo le vao le lie o e lavo le arofo po mai ma le arofo mo mai ke le ngese lo sa ke le po lo ro le lie e mantua e pe o le fuefu ma le fuefu mato te o mutio mato waso te o fumo le vao si tanto talo le lie o mato tu nato o mato uso ia Ielome Fatulegae'e io au mato tau fo e to e fatuina o ia la so mato ama fatasi mai nato umo mai liu ia ke riso mai ora ia e whaavau, e ia whaafunga mai ala mātu tutaro, ia tani le leia ala mātu uso le pautaiso, i whaamafana whanai po I mātou, i whantua tua o mausa li, mātou te whai ai umai a ke riso, mātanga e tasi, o lau whio e whaavau. Amen. Tanto July. Thank you.
Filho fama foi leão. Uma fama outra. Não dava depois. Elvin.